Ya mase bazodlana emva kwesonto. Sikhule thina sinovalo lokuthi uma udelela bebathi ungene ngembongo lesontweni. Mara manje mase nizodlana straight esontweni straight. Enenye into futhi engiyibonile ngivele ngabona laphana akuphephile akhondomezwanga nokhondomizwa laphana. Ene notisani bantu base South Africa, notisani bantu base Africa, notisani the whole world. Into enamanyala iyatrenda. Into enokukhohlakala iyatrenda. Angithi ngihlala ngishumayela ngibatshela abantu ngithi mina njengamanje njoba ngishumayela ivangeli la futhi kuumusa uthi ngibone ngishumayela iqiniso ngitrenda, but mawufuna ukutrenda la eSouth Africa vele ukhumula uhambe ejubjubu nje ube so kusasa lama million eniwafuna lapha niwuvukani nawo. Hayi umzomela khumule pastor. Njengamanje uzobona manje kunale lama flag leyo purple lawana. Akongitshele nje what is the motive behind. Bafuna kwenzakaleni. Okay right, nge21 zaka November ngezwe wathi bazokwenza i-shutdown asenzi lutho. Semanje thina sifela no pastorino. Uma ngabe ngempela nge21 kunomuntu ekumele ngiyomsiza le eLimpopo ngoba phela manje ngenza ama counseling nasemizini. Fathi manje le abantu labana babulalane badubulane ngenxa ukuthi kunemashi ezoba khona nge21. For Masimbo kwenzani ngoba thina asinankinga thina emndenini yethu si happy nabantu bethu thina. Sinabo la ngaphandle abafazi bangempela bakhona, trust me. That's true. Kunamadoda asihlemelayo lapha ngeimoto zabafazi babo. Uyibona umbone lo muntu uthi akanalutho mara ngoba uthola umfazi. Welcome to the Dove Show. Of course, I hope I didn't Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound on camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Me, I do one story at the time and one testimony at the time. New to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as share the membership. Our banking details shown after the disclaimer. Please, our target is to buy food parcel for 20 family members, as well as 20 school shoes. So please join us and help us. Your donation will mean a lot. And also, if you have shoes or you have food to say, hey Chris, I have food or shoes that I can bring, please, you can do that and contact us and tell us that you do have it, you can bring it, so we will help other families. So yeah, thank you so much. Don't skip the ads and also watch the episode until the end, and also like it and share it. Before you watch, please, advisable to watch it. So yeah, thank you so much. Pastorino is back. This is part 5. I love it. Yeah, James, are we on Grace or what? Yeah, we on Grace. Part 5, Phakathi Inside. This is part 5. Aye. Ixesha likaThixo. Ixesha likaThixo. It's God's time. Yeah. Yeah. Pastorino, welcome back. And what are we talking about today? Yeah, I greet again. Ngoba kuyashesha ngeke sihlale kakhulu ekubingelaneni abantu bayalimala la ngaphandle. Yeah, abantu bayalimala la ngaphandle. Yabona abantu mase bazodlana Ngenevele usuphuthu. Yeah, mase bazodlana emva kwesonto. Sikhule thina sinovalo lokuthi uma udelela bebathi ungene ngembongo lesontweni. Mara manje mase nizodlana straight esontweni straight. Enenye into futhi engiyibonile ngivele ngabona laphana akuphephile akhondomezwanga nokhondomizwa laphana. So uyabona ukuthi sibhebhethekisa amanyala kahle singabantu sesilahlekelwe. Ngisasho futhi ngithi asishodi nga president, asishodi nga commissioner, asishodi nga commissioner waphoyisa, sishoda ngeqiniso straight. So akongitshele nje impela le video le trendayo. Ziningi izinto bekumele ukuthi ngabe ziyatrenda la emhlabeni ezinhle eziyofundisa abantwana bethu. Lo mkhuba lo engubona lapha ngiyawazi ke mina lo mkhuba uthi kula masonto la uniform uyenzeka vele. Yabo, ngiyawazi ukuthi uyenzeka vele, ingakho mawungachecka bavama ukuthi mabegqokile baze bavule nefika bese kusala lezi ngapha emuva mayelo webhize dancer laphana bashayale lokuzane ba rotate laphana edundunosanyana ethweka laphana bathweka ngaso lesizayoni. So ngiyabaza obufebe ethi bukhona, but into engiqasulayo bekungena toilet yini. Ayikho indlela encane bebangangena khona benza khona ro balinde kube mnyama bese bayenza lento bese ibashisa ngendlela ukuthi loyo mfundisi naye bese ka shenga lendlela ukuthi akasakwazi ukubekezelela vele soyayifaka. So manje ke yiloko engizibuza khona ukuthi Jehova ngempela ngifuna abantu bangi understand mangithi uNkulunkulu sekasukile emasontweni.
sekuseligama emasontweni sesiyela uma singcwabisane bafu uma siye emasontweni senzela ukuthi lelanga sesishonile kube khona umuntu ozokhuluma asisayeli kuyokhonza uNkulunkulu ungahamba nje impela uyesonto noma uvukelwe phela kuyacaca phela ngoba phela ngiyacabanga mina le process engiyihambayo mangabe ngiyolala nomuntu wami engithandana naye le process kissing yonke into lapha na no kiss no what no romance ziyakhala nje ba romansaneni laba bantu so yabona ukuthi enye into masiyenza asiyenziswa uthando angazi losenzela ukulaya noma vele uNkulunkulu sewasishiya sisele nama building uma singabuyela eqinisweni wena but Chris inginyanyisile nje into leyo ngiyanicela ngiyazi apostoli Zayoni whatever angithandi ukuthi ngibiza amagama ngelokhuzana ngike mina ngathi ngisuka ngisekhaya lapha ngisuka nje ngicrossa ngiyasamo ngihambe ngemoto ngababona bekune bavama ukuthi benze imicimbi mangabe kwa uma December so noma ngeGood Friday babe khona lapho for 3 days kufika amabhasi amakhulu so laba nje basheshile ukudlana laba ngakashaya uDecember normally lento lena badlana kakhulu lapha ko April nako December lapha ngathi kusuke kunesiphithiphithi kusuke kwale Natal udlana waseLimpopo vele bona ukudlelana emva kwamabhasi noma phakathi ebhasini into ekhona ngiyayazi ijwayelekile so mara le engiyibonile yokuthi nje impela isiketi sithathe sibekwe phezulu zikhale cha bantu benkosi yazini angeke ngikhulumele uniform yesonto la njoba ngishilo nalesikhathi ngikhuluma lapha kule episode ngikhuluma ngetabana ukuthi asingalweli imvunulo nalapha asilweli isambatho yebakithi uphu nembeza mase uzosuka ekseni ugeze nje impela ekhaya nawe mfundo usugeza ufaka uthayi lo thayi ufakile nale bunch lakho eli brown ye brother ngumbo umfundisi ngumprofeti ngubuyini impela uhambe ngako lebome ngako phambi kwabantu ushumayela ngako noma bofakaza uphinde futhi yo heavy sex ngako usisi lona mhlawumbe nje umbona uniform iphelele lapha kusho ukuthi uhambe zonke igaba zale sonto uhamba zonke ngoba phela abakunikeza uniform ephelele ungaqualifyanga la kusho ukuthi wa qualify lapha ngenza ngakho mhlawumbe umfundisi kade emudla wamunyinisa lapha wa qualify wathola isiqhoko wamudla futhi wathola ibhandi awu kanti ihamba lamasonto lawa awutholi le uniform iphelele uhamba ngesigaba so lona uyacaca ukuthi njoba le uniform iphelele kuye kusho ukuthi kade nje impela ayincikise kamfundisi wagcina wa qualify wathola isambatho esiphelele so ngisho ukuthi ke bakithi inkosi yami ngiyanicela abafundisi yabona nje manje abafundisi bathule basetu nalabo pastor but whereby they were supposed to talk and to help and then ke sizomyeka lo wecamera ngoba vele uma uistedid honestly kwayena lo wecamera unembezo ngekho bese ngamthumanga thina ethi ayoshoot honestly bese ngamthushuthanga ukuthi ayothuma ayoshootha or whatever mhlawumbe kunokuthi ashuthe ngabe umani wathi hey wabathusa lapho kuNkulunkulu beyazothola izibongo eziserious ngoba bebazo futhi nalomjolo ngoba phela mase ngizwa lo sisi ngale ushadile kube lo mfana ubathusile bebayovele nokujola abakuyekele lapho ngabe usave umuzi walo yasisi waphinde futhi wasave lela bandla ngoba manje lela bandla manje lilahlekelwe isithunzi so ke uvelo wathatha icamera ke nayo mbebe yafuna ama followers watholile but ke so uzoshothi manje ngoba phela uma ngaba watholile ama followers ipage lakhula ngokuposta lamanyala shothi manje semanje amba gada abantu aba heavy sex agada abantu abemekabi nje kuphela so isazomgqilaza leyo nto leyo so kodwa ke kahle ke ngizama ukuthi kubafundisi abanikazi bamabandla asihlalene eqinisweni asishumayeleni ivangeli izinto ezifana nalezi ngeke zenzeke ene uma ngabe ubona lo yababa loyana engumfundisi enza lamasimba lawo vele sonke esivelayo sizibiza abafundisi nami nje nginje sebayongibiza ukuthi nami shothi khona ngifuna umhlaba so manje ke akuthina sonke nginitshelile ke bantu baseAfrika nginitshelile ngendaba yeminikelo ukuthi niyarojwa ama miracle wamanga kade ngirasa niyangazi ngicole kuma social media manje ngeke ngayikhuluma lento lena ngathi abafundisi ekhwayeni bayadla abafundisi nje bayikhethela bayidamba lapha na kahle baphila njengesilo shuthi abantu babaya lapha ekhwayeni kunjengamantombazane lama virgin maya kusilo ngithi isilo seyayikhethela so nabafundisi manifikile ekhwayeni uma kukhona nje okusha lapha nje uthi my sister hey I love your voice man you must talk to
brother Chris to put you in the choir. Yeah, and then yeah. I just want to talk to you with some other issues. Wena ujabulela athi manje sozohlala lapha epulpit. Yeba kithi angibeke lento. Sisi ukudliwa umfundisi akukufaka ezulwini. Dadewethu, ukulala nomfundisi akukuniki ma blessings. Le mali azokupha yona akuvala umlomo ngayo kuphelela lapho. Kodwa into ekufanele uyazi wena manje, sawuthwela isono ngoba lo mfundisi uyamazi ukuthi unomfazi. Uyamazi ukuthi reputation yakhe ngeke azakushada ube umfazi wesibili. So wena uya wasting your time ngoba lo muntu njengale yona le mase uyilandelela lo muntu ushadile. Ngizwile bathi uyagula usesibhedlela uzama ukuzibulala bazale mina ngeke ngize ngibe nonembeza la ngadinga khona la kufuneka kunembeza la. La kulento lena angeke ngithi ngizwelana nabomndeni ukuthi kwenzalana or ngizwelana nosisi ogulayo kophi lesi sifundo ukuthi abantu abayekele ukuholwa ama feelings obufebe njoba ngaziwa ukuthi ngishumayela ngobufebe kunjengayo my brother le ndaba yalabantwana balapha ePitori laba badujuliwe bebasuka emathaveni baqede lapho angazi baphikisana nesoka labo babadubula bafa straight. Yekelani bakithi ukulawulwa utshwala, yekelani ukulawulwa ama feelings obufebe. Ekugcineni manje lento yonke lena masothi uyayibheka. Igcine ifike yabona kuyona leyo kudlana esontweni lena. Kuyogcina iblame yekumfundisi ngathi beka abuse ayina umfundisi ngathi nayo usisi skate uma ngomcheka siphakanyiswe yena wayigobela. Akakase waphushwa wathana goba ngenkani bekungena ama soldier lapha eceleni uzidunusele yena usisi lapha. So mara ekugcineni uma ungacheka manje uyena umuntu ohlukumezekayo ngoba ngiyazizwa istory ukuthi bomndeni bayacolisa whatever izinto njengalezo uyagula usesibhedlela abanye bathi kanjani ushonile but ukuthi lesikhathi uqala wenza amanyala afana nalawa endlini kaNkuluNkulu bocanta uJehova ukuphela akakuboni. What if yena lo muntu oshuthile uNkulunkulu uvele nje bekazidlulele nje wavela uNkulunkulu wathi buka lapha embarasa ene besinga aku-embarrasso lela sonto lelana kwenziwani nenonke bafundise wonke lamasimbe enwenzayo wayekeni ngoba niyazi nomakamu naye kwake wavela ukuthi uhlwa umfana ngwanaka uhlwa umfana ngitshela masimba amundawo maniceda lapho mina mangikhuluma haya yebakithi mina iqiso ngiyolikhuluma lona isono ukuthi ubanjiwe ukudlana emasontweni kuyadliwana into ekhona bafu futhi kahle nje ukudliwana emasontweni into ekhona even ama conference wethu uthi nesindisiwe ziyakhala ngoba uyobabone nje ukuthi brother nosisi lesikhathi bathola ibreak nyana bathe ukuthi nya awuboni ngane emalokishini kugcwele ama BNB uma ungajika nje lapha uthi uzobona phela wathi bed and breakfast sekunama short time laphana bayadla abantu bamahotela ngenxa lobufebe bethu asicontroleki ishiya isidudla somfazi endlini sipakile naye ushiye gentleman nje egcole lapha ne six pack mara ngenxa ye feeling ezokwenza ulahlekelwe impilo yakho uyodunuse emuva esontweni amanyala lawo ngifuna ukunitshela ke bakithi ukuthi ningadla lena ithe lesson ningadlalele endlini kaJehova uJehova uzontrapa yingakho nana nitrapile so nawe ke bhuti uma ngabe vele bomvangeli ngempela ngumshumayeli ngaphinda urasela abantu batshela ngoNkulunkulu bani umkhonzi nje kuphela uphume epulpit ngoba kusho kona nathi kahle uma thina sithi siya receive lapha kuwe mawushumayela besinga receive bese receive ubufebe and ubabona labafundisi ekusuke kuyibona abafebayo ibandla lonke liyafeba ngoba sithelele umoya mbase pulpit yeah so ngiza la kulento ngoba ekugcineni iza endabeni ukuthenini ngenze kumfundisi umudle ngenkani lapha na kuna rape babazama ukuprotect abantu besifazane musana ukuyiprotecta nala ngafanele ngakhona ngicala lapho ngoba njengamanje mangwabhekezweni kuyaduma kuduma ama purple flag engawa understand uthawani lapha enoma ungayibheka lento idala ubutha ngifuna ukukhuluma ngayo mina ngifuna ukukhuluma ngayo nje straight idala ubutha phakathi kwethu nabafazi bethu ngoba ngitshele ukuthi uma ngabe ngihlala nomfazi endlini nomfazi ngishadile obamba ifoni yakhe ungene ku TikTok noma ungene ku YouTube noma ungene whatever ubona abanye abafazi lapha abacake ukuphekela amadoda abagcwele umgwaqo lapha abaphapha ama flag lapha and then naye semanje mangabe khona iphutha elincane alenzile endlini mangifuna ukuraise ivoice yokuthi ngimthuse naye sekumele ngidelele ngoba uzohamba yo join le group ngeke uze ugovernment akhuza lo mhlolo ngoba le group leyana akumana kwasuka intombazane la
yamane yacabanga yasukana yakamakhelwane. There is abantu behind that. Yeah. Kuna ama devil worshippers ake ngibeke straight. Kuna ama antichrist, kunabo sathane bangempela abasponsorisha labafazi. Uma uhlulwe umendo umuntu wesifazane musuku uzenza umaqinasi manje entweni iphumile endleleni. Ngoba uma ungachecka ama leaders, uye phambili kuma leaders wethu uyawabuza. Ushadile. Hayi. Ngayiyeka le yanto mina. Uthi uyacheka lo wesibili, ushadile. Angafunda umanyalo lawo umuntu wadlala ngami kakhulu. Akekho umuntu ozothi yena misimbi lapha bathana, hayi ngimvalelisile ubaba ngimshile endlini ngathi ngizohlangana nabanye abantu. I-majority yabo bonke so bamoshela labantwana abasha abane future ekumele bashadwe. Ngoba bona bahlulekile. So bafuna ukumosha destroy. Notisani bantu base South Africa, notisani bantu base Africa, notisani the whole world. Into namanyala iyatrenda. Into enokukhohlakala iyatrenda. Angithi ngihlala ngishumayela ngibatshela abantu ngithi mina njengamanje njoba ngishumayela ivangeli la futhi kuwumusa uthi ngibone ngishumayela iqiniso ngitrenda, but uma ufuna ukutrenda la eSouth Africa vele ukhumula uhambe ejubjubu nje ube so kusasa lama million eniwafuna lapha niwavukani nawo. Hayi umzamela akhumule pastor. But wazi ukuthi ukukhumula kwakho akusena happiness. Imali izoba khona. Unkosikazi wakho sekazi ukuthi uhambe walengisa yonke le ndlela le. Akasabona indoda kwena ubona isiphukuphuku. Izingane zakho uzehlisa isithunzi. Ezinye izinto esizenza ngefeeling yeminute si destroy for our whole life. Ngihlala ngitshela abantu mina hayi ukuthi mina ngivukelwa mina. Hayi ukuthi mina ngine crowd mina mangibamba imic kuvela yonke lento kuvela izinto ezipakile eziserious. Kodwa mangicabanga ukuthi Bayi kakhulu. Yeah no ayizona Heavy, the crowd is heavy. kuye kwenzeka ukuthi ubone nawe uthi yazi manje uyashumayela ngoba vele uyicale vele ngokuthi uvela uzoshumayela kodwa kahle kahle kuwebo uyicale ngolunye uhlangothi ayibo uyoshumayela after manje ke why upastorina angatholakali kuyikandane zabantu besifazane. I know i-weak point yendoda, especially when you've got something in your hand. Mawindoda uphethe something esandleni. Ilingo ziba ziningi and isilingo sakho kahlahle sokucala. Vele isilingo sendoda nje ukubona. Qale manje lapha mina ngiyakhumbula lo baba lo washona lo uMandela. Wabhena ivideo yeBoom Shaka uma ngabe benisekhona. I bhenela ukuthi abagqokanga. So if ngifuna ukuyibeka ngendlela abantu bayi understand, uma sithi hlonipha uyihlono nyoko ukuze ube nezinsuku ezindo zokuphila, uMandela kithina obaba uma ngabe yena before eshona wathi umsangano ofana nalona ngufuni kumabona kude, then waqeda lapha amandla wawanikeza labanikeza yombheki wanikeza abantu niqede niphasisa wonke lamanyala niqantsha abantu ngebadlana esontweni. Nicabanga ukuthi ingane zenu ngeke zishintshe intombazane lo ithembile ukuthi inkosami inkomo ziyeza uyithole seyikopana namanye amantombazane. Yingakho ke manje nibona umhlaba ume ngeinyawo ngoba ayikho into esithethe kulabantu abahambe phambili. Wena nje uma manje lapha nina camera nama microphone senicabanga ukuthi niphethe izwe. Sefathi sizwa uma nenza amanyala manje kumele ukuthi singanitsheli ngoba sincenga ukuthi sizovela kulama TV wenu. So i-problem abantu abaphethe imali ama antichrist mase singayibeka straight. Abanikazi bemali abantu abangamfuni uNkulunkulu. Thina umbuso wethu noma ama president wethu noma abantu abaphethe bathanda imali, ba provide wayilabantu abangamfuni uThixo, bagcine nabo sebe surrender. Manje mase be surrender ba sacrifice ngathi thina esizwe asihlangene nomsangano wabo. Njengamanje uzobona yabanje manje kunale lama flag leyo purple lawana. Akongitshele nje what is the motive behind. Bafuna kwenzakaleni? Okay right nge21 zaka November ngezwe wathi bazokwenza i-shutdown asenzi lutho. Semanje thina sifela no pastorino. Uma ngabe ngempela nge21 kunomuntu ekumele ngiyomsiza le eLimpopo ngoba phela manje ngenza ama counseling nasemizini. Fathi manje le abantu labana babulalane badubulane ngenxa ukuthi kunemashi ezoba khona nge21. For masimbo kwenzani ngoba thina asinankinga thina emndenini yethu si happy nabantu bethu thina.
Uma nicakwe ubufebe lungisani noma nihambe nesontweni niyokhulekelwa nibiyele esimilweni. Umuntu wesifazane ubuhle bakho ukuhlonipha. Umuntu wesifazane ngithi ngikutshele bafo indoda ukuzikhipha imali lobo umuntu wesifazane is a respect. Ngagijima yephi. Ma umuntu wesifazane unemali ungenanhlonipho mina mangiza kuwe ngoba unemali ngifike lapha na ngishaya into yakho ngicinise serious ngishaya into yakho unginikeza imali ngitede ngiyoshada umuntu engimthandayo. So fathi ba understand abantu besifazana ukuthi ukubhilita abagcwala itradi benzeni angeke kubenze ukuthi sibashade ngenkani. Ene kwakona ukuthi ube umuntu wesifazana ube umaqinase yikona lokho engakufuneli kona lokho indoda ifuna ukuhlonishwa. Usho ukuthi wena mase ngubona lapha ubhiza lapha uphethe amabhodi amakhulu lapha hey ucabanga ukuthi mina ngizobe sengubona futhi usweetheart masozela ngathi we believe ukuthi umuntu the reason why singamshaya umuntu wesifazane she's very soft even noma ubamba isikhumba sakhe asifane nesethu siyakhomza akuyona into yokushaywa leya okay asikushaya umuntu wesifazane sistopile ke abuse then manje unogcwala itrap manje so beya namapotris lokubhiza ugijimisana netrap abantu ugijimisana amamashi lapha le sitho lebe ngisibamba si soft lapha and nike ngabona abantu besifazane abakhuluma kakhulu ukuthi bambe kanjani umuntu kushintshana lelo kuze ngiyaqina nje yonke into kuyaqina lapha akasena phela umuntu wesifazane bekufathi mangabe kubamba bafo ulahlekile network uvela umthatha hayi baby thatha kwayona le petrol ngizobona athi ngenze njani. So ibona bazakhela inzondo kithi angeke mina ngithi mangabe ngibukela le amashidlula lapha ngithi mina yaba lo gijima yokupakile wana ngifuna ukulobo angeke khohlwa ngamane nje hayi lo wana ngifuna ukudla lo mgulukudu ngoba phela once umaqina lento oyenza ngaphandle lento oyijwayele ukuyenza endlini uhlulwe umendo borasa ngale ndlela odla njengoba urasa lapha ngaphandle ilento boyenza nasendlini bengeke vele ngitolerate. I-message engiyishoyo angithi madoda sihlukumeza abantu besifazane cha angushongo lokho kodwa abantu besifazane ngishumayele kusukela kudala before ingane zidutshule ePitori nganitshela ngathi yekelani ukuye tavern iphetho 5 rand. Intombazane nje intombazane ungathi uswayile sasikhoma basibambayo lesana lesana vele usuke azi intombazane why ifaka iphenti kulesa sikhoma angithi yazi ukuthi ngenze ngingabuye endlini why efaka into zokugeza lapha kuleya bag encane uyazi ukuthi ngiyophanta ngenzeka ngeke ngibuye bese mevuka kusasa akutshela ukuthi ufuna 10,000 uthi hayibo angithi problem nathi namadoda mangabe sifuna ukudla siyayikhipha 10,000 beso 10,000 siyayikhipha phela thina siyakwazi ukuyi-withdraw ngamabomu hayi ukuthi sifuna ukuyiphuza khohlwa sifuna nje kuphakathi mangikhipha u100 rand uphume phakathi kwabo 200 so wonke lamehlo abheke mina ngizokwazi ukuchoose ukuthi ngifunani i-strategy leso angubambi ngenkani indlela engudobe ngayo. So wena ngudobile into ekufathi uyi-understand le 10,000 ngeke uzuyinuke buza mina ngumfundisi angihlali phela ngindoda mina le 10,000 ngeke uzuyithole into engizoyenza mina ngizokuthengela utshwala udakwe ngilongivumelana futhi ngeke ngikuthwale ngenkani mina ngihambe ngiyokulala ngihlanye ngizokuroba until udakwe sivumelene sihambe siyendlini wena uzohamba ngementality othi imali ngiyibonile but manganibuza nje nonke niyoyithatha ngaliphi igama leyo mali uzoyiklema ngaliphi igama ngoba lento engidlile ayina scan ayina barcode ayiscan ayina price mangithatha 200 ngikunikeze kuseni uzobe uyangibuza ukuthi kanti kuphi le imali eningi ebengiyibona izolo uhlangana yaphi nayo ezinye izinto enzenza abantu besifazane niyazehlisa nini isithunzi inini enzehlisa isithunzi akuthina ene once mina ngikuthola cheap ngiyohlezi ngikutreata cheap ngihlala ngibatshela abantu indlela esihlangane ngayo sisi indlela esiyoqeda ngayo mangikuthole kanzima kuyoba kanzima futhi ukuthi sihlokane. So people they must understand ngiyayibona lo moya ngiyanicela abantu base South Africa bafazi bethu zintombi zethu our girls biyela nemasikweni mani igcwala itradi kanje ubani ophekayo mani igcwala itradi kanje na ubani owashayo mani igcwala itradi kanje na ubani osteketisayo ubani umuntu odlalisa inyawo zami emanzini lapha na because nibhizi ngoba nibhizi and lento enibhizi ngayo mangathi ngiyanibuza nananazi nje niholaphi so nani baphathi baleyo nto leyo enibhizi provider non busy influencer nine la nihleli khona ni happy abantwana babantu bamosha imishado ngoba kwayona lento bengihlala ngitshela abantu ngithi mina ithatheni imithetho yaseParliament mabathi no abuse. It's true vele ukabuse bebekhona vele amadoda abuseayo akhona ngeke sikubalekele lokho
akhona nje uyaziwa nje ukuthi lona udla umlilo lo lona nje akangeneki lona uyashaya nje imfazi ukuthi umshaya ngapha noma umshaya ngempama noma uyakhahlela kanandaba bakhona sinabo but it's not a majority ngiyala akusi majority abantu besilisa benza lokho nedi ngoba uma ngabe abantu besifazane sesabanikeza ilungelo so manje nabo baya add ukuthi benze ngathi thina singamasimba singamanyala so manje njengoba kwenziwa lama group la sekune purple so nathi thina amadoda kumele sivule orange group ngoba leyana phela i purple flag thina sivule orange flag ngoba ngeke phela singayi lokhuzane singayitholela igama nathi but so you must know ukuthi owangapha kushuthi ngamanye amagama yonke lento abayenzayo I promoter ukuthi and I can tell you lo msangano lo wange-21 zaka November lona uma ungaba impumelelo uphumelele abafazi bayochubeka bathola amalungelo okushada nabodwa bazama ukuphazamisa lento ayishilungizwe ngale ngoba uma ngabe bona bavula i-team yabo bangabantu besifazane bayoshada ubani indoda ezosuka ijampele ngapha shuthi kahle thina amadoda sibele sidlane sodwa nabo badlane bodwa so yona into pastoreni engazayivumeleyo ukuthi iningi liyale noma iningi liyale mina ngimile eqinisweni indoda ayidla umuntu wesifazane akadliwe indoda and umuntu wesifazane akazithobe indoda ayithanda umuntu wesifazane iBhayibheli lisho njalo nanoma ngase iBhayibheli mase eqinisweni eliphelele vele yimina engishela umuntu wesifazane ngiyamconvince bese yena uma ngiceda ukumconvince abese yena uba humbled uyazithoba emagameni wami athi hayi mawusho njalo ngane yakwethu azishe uvumeleni lokusho yimina ingakho abanye abangqondo yabuza athi ngempela akusukuthi mhlawumbe uze ngeinhloso kimi manje uma ngabe kunjalo kusho ngathi amandla asemntini wesilisa umuntu wesilisa kufanele anakekele umuntu wesifazane ukubuza amen ngulalele Ganda umuntu wesilisa kumele anakekele umuntu wesifazane umuntu wesilisa I think sometimes abantu besifazane basuke badelelisa ukuthi umuntu wesilisa akwazi ukuprovide or akasebenzi or mhlambe akana vision yabo so ngifuna ukwazi from manje bakudela ne vision as long as ungenapho from like yazi isuka ku blend mamemoli ukukhuluma ukuthi bantu besifazane kelana ukutoyitoya abanye ophe yabo because I've seen some abanye bakhuluma ukuthi hey it's hard to be a submissive woman futhi these nowadays umfazi osebenzayo okay ngiyayithanda into eshoyo yabo umfazi osebenzayo so I think ufuna understand ukuthi wena uyibona kanjani angiyiboni ngizokutshela impendulo akusokuthi ngiyibona kanjani ngizokutshela into straight ngako nje lokubusy busy nje makuphela umnyaka u10 nifaka imithetho emisha nifaka amalungelo nifaka whatever lento yonke leyenzakalayo uma ungakhumbula nje kahle uma sikhula abantu besifazane bebangasibaningi abasebenzayo bekuyithina thina amadoda esingama breadwinners then lento lena sathi 50-50 iqale lesikhathi sithi 50-50 then uma nithi 50-50 kusho ukuthi manje angisakutshela umuntu wesifazane siyatshelana which is a problem iproblem ilapho mawuthi wena ngingakutsheli siyatshelana ngibuyele kumbuzo wami engangawubuza ngelinye ilanga angazi bengishumayela kumbe ePitoro bengishumayela eThekwini ngathi mina umuntu wesifazane uyakwazi ukuyijabulisa ekamereni indoda mayingafuni na noma ingenama feelings asithi yona iyafuna mara akuvuke nje uyakwazi ukuyijabulisa wena kungavukanga endodeni wathi cha ngizosijabulisa kanjani ngayivala lapho ngathi umuntu wesilisa wena ungenama feelings weqansi uyakwazi yena ukuyithumela ingene la kumele ingene khona so ngamani uyithulele wena but aqede that is why umuntu wesilisa ekwazi ukudlwengula umuntu wesifazane ngoba akalindi ma feelings wakho ukuthi abe on uyena kahlahla umnikazi omsebenzi umuntu wesilisa so umuntu wesilisa why umuntu wesifazane kumele ukuthi azithobe kuye lesikhathi wena uhlonipha umuntu wakho wesilisa umnike urefresh ingqondo yakhe lesikhathi indoda once yakuthanda umuntu wesifazane ama plan othi nilale endlile ngeke waswele zwane ngami ngikutshela yeah I mean it's true ngiyaphinda futhi umuntu wesilisa
osuka othandweni lomuntu wesifazane umuntu wesifazane amthanda uba nenhlanhla noma aphumela ngaphandle umjida uthi noma ebamba lapha ku respond athi ubamba lapha ku respond but stress umuntu wesilisa umuntu wesifazane niyohleka yizo so ngifuna ukuyiveza lento ukuthi kuze kufike lapha ku provision size sibalelane ukuthi uba no provider is because of lamalungelo kahlahla ngokomthetho bengekho the reason why wena sisi usebenza unami mina umsebenzi mhlawumbe uphelile uze kimi ngoba ungithanda maybe bengisebenza ngalo sikhathi ngase ngiphelelwa umsebenzi sekufathi manje sihlukane ngiyoshela omunye ongasebenzi what if mina ngikushela wena sisi usebenza uthi mawufika la kimi lapha awusasebenzi siyayeka le ndaba ethi wena noma usebenza vele imali yakhe ayisebenzi la phela abantu besifazane banjalo umuntu wesifazane mangabe esebenza imali yakhe ibhekana nezidingo zakhe uma neingane ke uyendlulisana sabantwana which is a good thing but ke wena umuntu wesilisa mawudinga imali umuntu wesifazane kumele wazi ukuthi uyayiboleka uzoyibuyisa so ngifuna ukuthini bosisi vele kufanele ukuthi basho ukuthi kunzima ukuhlala nomuntu ongakwazi ukuprovide senzeni simbulali wena mawuqoma mina bewazi ukuthi kusasa kuzowenzakalani yena mina ke lo wangishiya mina ngingakabi nje njengoba senengibona athi nje lo wangishiya manje njengoba mina sengiright ngilahle lo enginaye ngilande lo yalo sofuna ukubuya manje ngoba uyangibona ukuthi sengiright ngiyaglowa indoda yakho mayingasebenzi sisters is your duty to pray for the person and when mawusebenza umenzele nama connection sinabo la ngaphandle abafazi bangempela bakhona trust me That's true. kunamadoda asihlemelayo lapha ngeimoto zabafazi babo uyibona umbone lo muntu uthi akanalutho mara ngoba uthola umfazi omprotectayo omthandayo kumhlabe nge-X5 enye lapha nama kufika lapha kini kuze kudlalisa iskiya kanje kade kumnikeze nekhadi awuyibone nendoda ethi yayishaya into yayo endlini baze badedele X5 nekhadi so bakho and trust me siyophinde thina le ndoda sithi idlisiwe kanti ayidliswanga le ndoda ibanjwe ngesandla sokudla abantu besifazane bayayazi indoda bayibamba kanjani yilama group unyana wabo lawa kumbe yini lama group yawo purple flag laba yiwona enza ukuthi siyogcina singenabafazi mina bengathi amadoda washeshe fast ayikhethela abafazi before late 21 zaka November ngoba asazi ukuthi mase babuya kule meeting asazi mase babuya kule meeting yabo bazobuya nani ayumntu sheshe silazi ngoba lezi zinto ziqala kancane and lento mangayichecka uyabona nje amanzi la lapha ngaphandle lapha maye ngakalikhe kancane lapha kusinki lapha singaboni isihleli la ngagcwala amanzi yonke le ndawo kumele senze iplan la likha khona manje kuqalile kuyalikha manje abantu besifazane manje sebazofuna iqembu labo ngenza ke iqembu leli uyothatha nje ngahlanje nje thina sithi purple flag so thi papa bathi seyiqembu manje ke ake understand singathi uNkulunkulu mayisinikeza amandla ukuthi sibe nemadlana enyana bese le mali yethu sifuna ukuthi sisebenzise ukuthi sikhosi corruption or senze ukuthi kube corrupt manje inconvenience uthothi mhlawumbe manje so manje ngamanje sephathisekele zonke izinto kucishwe namakhamera nge21 ke manje ke yonke into yekwe ke manje ke uma ngabe mhlawumbe kumbe nge21 abayibekile le bekulanga lothi mhlawumbe kumbe kunomcimbi oserious bephatha bekhona sekumele udedelwe shutdown manje ngoba manje abantu besifazane manje omunye uthola ngale efeba lapha na wacoshwe endlini then wahlangana nomunye lapha wenze nje ngeke bafuthi cha sibadala kabi kulomsangano wenu because hawu kanti impilo says all about i-purple flag benkosi into thile bese ngenza i-shutdown yayo yile yanto leyana efana nesikhathi kune covid sikhathele ukuvalelwa endlini sikhathele inini beyizwa yethu sonke yangizwisisa but my those individuals nabo hambani neparlament phela groupana nibe u17 nje wano17 ne parliament in fact norman la sinenkinga yokuthi lapha ekhaya elisha uma ngabe shothi Cape Town lapha ekhaya elisha sinenkinga eso masibiza amaphoyisa ama kunenkinga so our respond or whatever hayi ukuthi bozivalela imikwa impilo zethu zime nje ngenxa yokuthi kunabafazi abangafuna ukuhlonipha and lento ithelela imimoya kule mindeni ehlele ngokuthula phela yiyo into ebhidliza imishado le manje kushothi kahle abazali bethu yibona abagcine ukuba nokuthula lesikhathi beshadana bezala thina so manje la ngaba ngikho empobheni bengiyosho ukuthi yonukani ngoba phela indoda yoba phezulu kwenye nomfazi abe phezulu komunye and then bayiphethe bayicontrol
ene bakho kwakona lokho uyaphinda futhi umuntu awumazi ufunani right sesiyakwazi uyigay wena eganda ufuna amadoda mara sinini sonyonyobela abantu besifazane manje uyabona ukukhohlakala phambi kaNkulunkulu lokho shothi kahle akusifeeling ukuphapha hayi ukuthi wena ufila abantu besilisa wena kahle ukuphapha uthi mawuhluleka ngapha ufuna ukuya ngapha uhluleka ngapha that's why lithi iBhayibheli ke uma lingakuthola ukuthi uyabanda noma uyashisa uyakukhafula kahle konke lokwenzakala ngisafuna ukutshela abantu buyelani kuNkulunkulu buyelani eqinisweni nisazodonsa kanzima emasontweni nisazogijima amakhothi nabafundisi benu ngoba ngathi uyacheka manje amakhothi kunabafundisi labe kade sibathembile nabo mawuthi uyacheka kunokukhwabanisa kushintshiswana imali lapho omunye sodlila ingane urepeat esontweni so alisekho iqiniso wonke umuntu mayicabanga into ezomfakela imali uriska ngeimpilo zethu ngoba nalabe purple flag le there's something behind that uzongibamba ngesandla kusasa kunekhulu eserious eziyobhenefita thina masilahlekelwa abafazi bethu kunabantu abazobenefit labantu abasponsorisha le purple flag labalobhizi bathenga lama purple flag lapha abantu balobhizi benza istrati sonke sibe purple kunabantu ababenefitayo ukuthi niyibonile le yamashi imali yangena le mali kumele singabe yahamba khona manje ni busy nini la lokho kuncane nikutholayo nithenga uniform yasezikolweni nithengela abantwana izicathula nenzane niyonikela kunama big giant asponsorisha lo msangano ukuthi thina singabe nabafazi akhipha ama millions ukuthi thina nje singabantu abamnyama nje ayikho into ethu kumele iqonde ayikho nje enhlobo killing the families exactly ama family wethu manje akusena kuthula ngoba njengoba ngutshela ukuthi mina uma ngihleli noma esigadi lapha endlini si check ku TikTok lapha sifuna ukungena lapha kulokhozana ngo daily hustler channel si check ukuthi kwenzakalani masithi naku purple flag mawuthi uyalalela isitetheche stop gender based whatever abuse gender based abuse ifaka kwa wena umuntu wesilisa nathi thina abantu besilisa sidonsa kanzima bafo inkinga yethu ukuthi thina kahle sitshela ukuthi ngeke size sikhale ngoba mawungakhala phambi kwami mina ngizokuhleka ukuthi uyindoda enjani ekhalayo mara umuntu wesifazane emekhala umakhelwane umuntu wesifazane uyagijima yakuyo umhaga sebakwenzeni sothatha impempe ke soyabiza ke akabuzanga nokuthi ukhalela ini sewuyashaywa umphakathi njalo manje angaqala nje kancane phana uthi ukhuluma naye lendlela phana ingazwananga uzombona ulwele ukuphuma eminyango ufuna uyapha ngasegethini wenza athi umakhelwane umngane wakhe amuzwe maye baphuma laphana sebaqala ke manje bangena pha egroupini abana ama group ama WhatsApp kuphela uzomangala la egethini lakhe emzini wakho la sekucela umphakathi sekufathi wena ushintsha ijoke ugcoka iphenti so ngiyanicela abantu besilisa ngikhona ngizolimela iqiniso niyezwa ningesabi ngizolimela nje iqiniso ningesabi abathembe mina nje la ngathi mhlawumbe ngizonithwala bafethu nani into enginicela kuyona futhi nani into enginicela kuyona musani ukugijimisa imali phambili manifuna abantu besifazana abezanga kini beze emalini ngoba phela nini inkinga noma ngapha mangathatha le audio yakho lapha ngigijime ngayo ngena lapha ngingabavusa aba 3 aba 4 ngemoto yamanga lo mntwana beyangezanga kimi mangithatha ukuthi hayi man imoto yazi nginezela amajida lapha na lokhozanini lapha kule channel yana ukuthi bayicelile bafuna ukwenza whatever sengiqamba bangayicela more than 2 days 3 days lo mntwana soyabona ukuthi bengimtshela manga soyabona one day ke niyasidlula simile sowabili idlula ngawo futhi ngendlela lokukhuluma ngayo kuyacaca ukuthi akuyona eyamvele yakho hayi mfundisi sesiyobonana ke akunankinga ke masophinde wabo lesikhathi sewucala ubanjalo selomntwana lo ngeke asho same time ukuthi yikanti namanga cha lo mntwana kungenzeka lapho kube khona icall ezomenza ukuthi manje aphuthuma ekhaya kube nesimo ene makaphuthuma ekhaya wena sewuyacabanga ukuthi ngoba phela uvele uhamba ngeOdi bonali 1000 ne le bonali ephakethini ebelingenza ukuthi mhlawumbe enganeni kube bovele ngeqiniso beningaspenda noma 100 rand noma 120 kwesinye istory lapha nidlela mara ngenqotho yehle kuOdi sekufathi usacrifice uzabe ethi manje ke seningamanye imali ni share noma umshiye no 7 yana ngoba uthenga istatus umntwana uyabona ukuthi kahlahle la bekungena lutho it's a wrong address lesikhathi aqala umntwana ehamba wona sowukhalela ukuthi udla imali yakho 700 kanti lo mntwana ujwayele vele abantu bama-Audi bangempela o driver bakhona bangempela yazi sisi
So enabakhali kanje futhi nje uyabona nje ngaleyo and ababoleka abantu imoto more than 3 days uyabo so kunezinye izinto bafowethu lapha kumele sizibukeni abantu besilisa intombazane oyikhohlisa ngokuthile akuyona yakho intombazane kumele ikuthande njengoba unjalo so ingakho mangikhuluma kuthina abafundisi ngithi thina noma ningangibona ngishumayela kanjani ningibone ngitrenda kanjani uma sesisekamerweni ngikhumulile ngi-out ziyakhala kuna verse lapho eliphumayo so ungathi mawubona ngihleli la ngikhuluma kamnandi ngishumayela kamnandi bese kanti nasekamerweni siyoshumayela so uma ngiphuma nje la ngizoba iboyfriend le ndleleni la bazoba abanye beyibonela ukuthi okay mangathola lo bhuti nami futhi ngizobabona le ndleleni hayi nama ngibaboni shaya hutha pip hayi nkosama ufika ngasemall ngoba vele nami ngimbuke ngoba vele uyabukeka bese ngiyamthatha ke ngimbeka la so ke mina esidini lami angazi abanye abafundisi ababadlayo ukuthi bayasuke bayiserve kanjani mina esidini lami ngibese ngicabanga ukuthi njengoba ngitrenda kanje izongimosha uma ngathiwa ngilalela ifeeling angilalela uJehova gona iverse alilalisi ifeeling qobo stalo uyothi uphuthuwa nje esontweni uyibambile iBhayibheli so mara naye umfana ngapha ebevuka ukuthi ayibo kanti wena I was understanding ukuthi manje sesisontweni so wena kumele uyitshele ukuthi for the sake of I'm a public figure, I am a teacher, I'm a pastor, I'm a policeman, I must respect my reputation bese uthi lala wena akuvuka igama but mawuzothi ufuna ukuvusa kokubili kuyokuqala wena mnikazi wakho so ingakho sibona namhlanje abantu sekunzima ukuthi balalela abafundisi manibona nje konke lokuthi kahle ibandla likaThixo lifile mase singakhona nje ukuthi sonke liphelele labantu laba esibabona lapha eTV abafundisi abadumile sekunama office amaningi sekunabantu ababaqashile basebenza it's a business company le nto nje obuyibona ingakho lapha eofficeini uzobona ukuthi bathi ufika ushi 715 ecombo yakho ozoyithola sekune combo phela emasontweni so manje ke uNkulunkulu akahlali lapho that's why nje lapha sisazobhizi sishintsha ama president sishintshe whatever angeke bekhona ukuthula until we go back to God and say sorry. That would be a right flag. So leyo flag yene phephule lana mina bengithi nganje ngami nje kube bebayenza uyabanje wasebayiplanele senabo purple flag uyabathi lento kudala bayiplanile kahle into yakudala bayiplanile kunomuntu oyiplaneke ngoba kulo kuthiwa into evuka izolo mhlawumbe nivuswe yile abantwana abadujule ePitori ngabe ngisho negama inalo kodwa besizowezwa ukuthi kunabantu besifazane abatoyitoyayo lapha eParliament bafuna ubulungiswa but maseyivela manje seyinomoya manje lapha ama purple flag seyinegama seyinabantu abahamba phambili you must know ukuthi kunento abayihlosile but bengithi mina kungumthandazo wami ukuthi ngingabe inhloso yokuthi basishiye abafazi bethu bayojoina lo wamsangano nine enfuna abantu besifazane phuthumani before i21 ngoba asiwazi umthetho abazonikezwa wona lapha lo muntu ozobanikeza umthetho lapha uhlulwe umendo ngenzeka naye kwatini so into oyenza ngeanger angeke bafe mina I don't promote anger asengayipromote nje anger bafethu ngoba ekugcine niyayikhumbula ianger le ye covid ukuthi yashi itolo zethu zi-empty yasilambisa safuna isinko singasitholi safunani so ezinye izinto esizenza ngeanger asibheke ukuthi kusasa sosala sinjani so ngiyasho ukuthi guys asibiyeleni eqinisweni bantu besifazane buyelani ohlonipha amadoda wenu nizoba right umuthi nje eningawenza endodeni ayikho indoda esuke ikulele ngenkani ayikho unless umuntu okulele ngenkani ilotho uhlangana naye leyo ohiker ahamba yoku-rape abese mhlawumbe uyakubulala ke ngeke simazi nathi thina amadoda masingambona loyo singamudla ephila ngeke simiyeke but manje uthi nothi nine siyani abuse ke manje lapha ngithi ngicela ungibekele amanzi uyabothi uyang abuse manje ngathi unezandla nawe abantu benkosi inkosi yami kanti kahle kahle inhloso yokuthi sishade bekuyini bekuqansi why singabe siyothenga ke ngoba silela thengiswa phela mangathi uthi kahle kahle sishadela uqansi nje bese uhamba uzothenga lapha akuna contract uyathenga iservice uyayithola powerful uzele endlini yakho but sishada ngesizathu sothi God told us ukuthi sizalane sande
Yingakho ubona ngumfundisi engayipromote indaba yezitabane ngoba angisukuyipromote ngesizathu sokuthi izitabane azichubekisi inzalo. Kube kuthiwa khona isitabane mhlawumbe warosomizi uke wamitha. Bengizothi hayi lento uNkulunkulu uyiconfirmile. Noma ngizobathi usibani banyana oyilesbian ama lesbian amabili amithisene bengizothi impela uJehova uyiconfirmile kusho ukuthi inzalo ikhona lapha. Mara mase ngathi siyayipromoter nami kusasa ngumfundisi ngivuke manje sengine boyfriend nobani banavuke naye kanjalo kushuthi sekuphelile ifuture ayisekho then ke sisebenzela ini ke ifuture ingasekho. So ngeke sibulala ifuture ngenxa abantu abathatha abagroupene bazopromote amanyala #manyala masifole qiniso phezulu. Hayi Pastor Rain sikubone futhi ngokuzayo.